juga barat tulang. Biasa deh jam nasodun naroh. Anas muna gabi ya. Jadi kita buka amangina asa tabaringkan pardulota nangadongbe ngambelela-belani nalana ulau ulau sakraldo. Jadi terjaga ketertiban tadi. Wali hango par musik ngane dunga dipakka musik nomor 574. Dihita saluhuna hasuhuton Raja ni dongat tubuh, Raja ni bor, Raja ni kriong, Raja ni hula-hula di punguan bolonon. Di tikion marpungu dohita laho mamistahon tuguri opukta Raja sahuturon sihaan. Ale akadongan mardongan gugus siap debata ama perholong rohai sayang giat ma Rabhita di bagasak dame dot sonang ni roha laho mangulahon ulaon horja tugu raja sohuturon siahanon marhite sian ulaon horjaon sayang giat ma atong tipul jala sangat debata olat nion saat rodi saleleng ni lelengna saya sau mamian dame nadihita colma suang songoni di sudena pidoparni raja sauturon siahaan. Ratma bahmita di tadasilan di bagasan Gorniama dohotana dohoton di Porbadia.
Saya di basa-basa hormat Tuhamu hagogo ondot dame ngesiat di bata ama. Nang ngesiat Tuhan tak Yesus Kristus. Saudari dobro di saheling nileng. Hamu eliak kadongan na inaholongan di saluhur na hagaliota doot perniulata. Na urang taluk ditiki naung salpui tatopoti manungain akadosata. Asa tau hita manangihon hata ni Tuhani rahmatok na ita ode bata para si roha usol solido dosaku ala ni uhumuna tamama ngonai tuau alai lubobi ala hupaleaho sibahin na denggan mo balgadiau jalan na sumuru hidalengganmu au maka gigiho dosaku dohot marbaga-baga mardongan pangurupinya sin parenggaton parangitku jaga somar dosa di oh Tuhan asirohan dia otak dosa. Amin. Sahat roh di dua alobat songonon ma didok disi mulian ma diho ale Tuhan. Toktong mahamu marlas di roha unang macari hamu matanya madok mulyati mahamu siala saluhukna ay ido di tangido di batas yan hamu marhide-hide Yesus Kristus unang itu bihamu totihi unang liaro hamuna di panuri rangion takasih hamu masaluhukna nadinggani ima tiopamu pasiding hamu manasa rumang linaroa di barbadiai di bata pardamai mahamu gabe nasundinggan jala diramoti mato dimuna nang roha nang daging asayas wasurahan diharoron itu hatta Yesus Kristus abo satu ibana maju hamu sai pasau ton nadoi somalima berikan naurin Yesus Kristus puji-pujian maliho ali Kristus damang dainang purian itu hatta ibagas pertanian hatta di Manogoton na perjono sehari mengarimangi pabusor-busorhon mendalami hata itu hatta taringot tu bohal lingoluta di hasiangano na perjono sehari udoko kami tinggalkan dulu parohaun portibi alai eahima parohaun alibatao bahasa udoko kami somoni ala ridok marlas iroha maham di bagasa Tuhan modo di Filipion udah himantok marlas iroha maham hata las iroha dan tagamon dapoti iya so di bagasan Kristusnya dangarong nahot di kanon susah rusli molo holan pamatang tapi kiri alay molo di bagasan Kristus kita mangolu apit maliaron itu hatta kita lasiro bahkan nasumulong kita ama naturas tay manang nadaholi manang panguli belum tentu boleh mapai lasiro pasangan na belum tentu nak pelilok olah koron yang dirohatku dibiki alay punar dusmini berpijon jala mangur seluhuk nai alani pamatangon alay mono Kristus ironatta otoi rodi saliling mililing atau bahara bainok kumabuk lasnirohai marsiadu mahamu manggulut marluto mahamu mangadu lasnirohai do cara nama cai murah olah koro Tuhan pengujian nami olah koro pengaluan nami lasnirohai
hari parma itu ita. Alain mo tapak kiro pamatangon, las kirohay tinggal di salutna. Ala pamatangon asinggo, saya najak do dipikirion. Pamatangon saya nahurang do dipikirion. Iya benar Yesus kemudian unang tinggal do ita di bagas sa bulomon, asa mangulo ita di bagas sa sitongan. Atau bertamulah di roha, marhidi hasadao, asa naing sadaha mutari na mangiru, o parang ni raja sa uturoni. Ay muluhuri mangrinangi, warmuri matibal itu. Jangan bercerai supaya jangan runtuh. Marsada mo di bagasat to ni, asa toho hamu paparan ni sa uturon o punta na gabi. Ima Panginoon nami mangalului las ni roha di hamu sa luhut na. Unang matya di hamu martangiyan. Wasa di dok tuhat ka somoni, di dok panuriran Tesalonika somoni. Ditiki hita martangiyan disima hita rap bergumul do tebata mangido. Ahana hobar di bernulot. Yang kebetulan tada baido belum tentu do dilayani. Bahkan tua mong tapi tada baido abang kejebah daun kepek bina. Alai Tuhan pemilik segala sesuatunya yang mampu memberikan apapun kepada kita. Di tangan siamunda do gajang di umur, di tangan habirang na do hamoraon. Rade di dolona molo tapangido. Jadi mulai halak batak kedua menukar akon aku nang jugul hamra anggo sa perlu jugul. Alai martangiyan. Jugul kamu nga martangiyan. Dungi pasahaton nama akaun ting narik kok di hamu. Tukduhi hamu ma say naw kabog do di hamu. Alan ina pinanido gamo tuwa paran ni oputon roni hita sa luhut na bugudison. Naing hita di bagasan jugul martangiyan tutuhani. Asa dapotan pasu-pasu, jala dapotan pakirimo kita di hari sugut. Ima surgo sa mulon na di parade tuhat ka di hita. Unang mariswang tuhat ka inang tubus dusat ka di hawinor sila. Kakas taboto bahwa silang i dua bahan. Sara dugitjak butitigor, sara somonon. Di samping. Bahasa ikut diambil di son, hubungan sesama kita harus dulu lebih baik, baru kita silaturahmi lohot tuhat ka. Langsung kita nang boy unang do kali padigag kamu jauh bertilionin na. Dia karuh di permarang dion, dia karuh di sini padigag kamu jo. Asugari yan songkali do benda silangi buti asa gugu gumos onda usara do bakna. Alay jabat di sok buti silangi. Nang idok na di si mardame jo hamu di bertilion. Sada jo hamu di bertilion. Ay nabi namit mutu sara siya namit medi nama batu auri. Au posea di bata ama perlu suatu dosa stopalangi do tano do Yesus Kristus atas sadai mengenai satu purbadia jalan kebuan surah uan Maria nama borsu di rumah Pontius Pilatus namun dipersilakan mati dong di tanah namun Tuhan laboru di hari patuluhon atau yang mati nama naik ke surga urdu siya milibata ama pargogo na suatu dosan siya ibega na romuse maluhuli halak na maguldo na mate au posea diton di purbadia di hulia katolik na bagia di hatopan ni halak na bagia di hasisaan di dosa yayo di gali dohot di hamuluan na suara surga. Amin. Tagi ang hatokan tong do kay kita jong didok Yesus dok di dia martumu dua manang todo halak di bagasan goaru di sidoau di bagasan jala marhite Yesus Kristus tapasaat maaka tamianta tu amatta di bata sian hasuruton. Ali Tuhan bebata amanami para si roha jala patingkap basa na sumurong. Puji-pujian mardongan mauliade di pasar roha nami tuhori Tuhan secara khusus peparan yo purani sauturon.
ala di loko di tikion di ulakor dan upat pahami hai baso di hamsa luhukna mau diade Tuhan diok saya ramoti matok tok peparan dia punani sa uturonom nang dia penuai maringana di dia pertidion asa rapan sudah dari bona pasogi dodo dari pakaraktoan majalo lasni roha sama katami mar hide-hide akaulah nani nadenggan ale Tuhan dewata amanami ramoti masude leo kai paso tisure hahangi nami dari dua dodok dari dua nasing suak somoni ale tuak kuda nani salu nanang robuson dohok boru nani nanang robuson ale Tuhan leo kai paso ale Tuhan asale tahami disodi atau ngani alamanon makalat kenudang lau patuahami ima horzani opunami opu sauturon pos dorohanami ale Tuhan dak paudatonmu anak komu na rodu tu mangele tuho sayo loi mapangiron namion sesa salu na pangalosyon nami ay dong managale rohani Tuhan dak kutoblah kutadahami isi hami sabotullah mararupoko dak tamahami majoho ala nilosangami nagodami ala niya Tuhan mangadyo maholi hami mahite-hite diri namion sayolo mahami masih hesan asa saut na upangidohami tuho ali Tuhan mau liate marihobat iur marion ali Tuhan asa sonak kami mangulau kordaon di bagasat dame dohok las miroha marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami upasa tanma tuho ele namion amin. Tuhan senang di bagasan manugong dimana Tuhan di pertemuan kami di bagasan Tikyong di Nalaho mamestahon kuni kami sohukuron di bagasan Tikyong mengirum angin Tuhan pamu menagi asal ekonomi Tuhan gani dot poromeroha asal marden di bagasan gani ulang siya mengamuka satu dengan bumi anon semuanya Tuhan disalutna tangan ni salutna hasuton di bagasan Tikyong asal romu haji pason gue sahat pingan anon pajupa di masalah semeroha dina patu pahon akka pesta di bagasan di sana alanya le Tuhan isor Tuhan akan marungat tubuh nama kahamarangi kupan Tuhan mat boleh Tuhan saya leon hari pasun jadi leon hari pasun itu dinami jaga terbaik lasni roha mati hiti pasun ak maragani ali Tuhan tangguhan nami tuho sai leon hari suhon dok tiup pikiran asa boy Tuhan akau leon nami di bagasan nama sisukunan dok akahamin na kamarangi tulus sonang sohari ribuan pastor hanami dari Tuhan di sudah paparani soturon dari buta doh dari tar paserani motu subobe di bagasan Tikyong na matpungu na sida anggo hole Tuhan tongko na gani anggo gomin salukan atong pastor hanami jalan matangin ngami Tuhan walang mga asawa ko rin ang Tuhan Jesus Tuhan nami mau lihat madiho Tuhan mau lihat mardongan puji-pujian di pasahat rohana itu kali dua di gagasan manubuton di Parnakok di Matarayon di narion horo penjahami di Tuhan hosa hamuroni di nahehe kami sian puruman kami di gagasan hahi pasok kami ros yang genuk angkai ngana nami bina maragami roh maka poton ingana nona di Tuhan di paros hohami pajupang di bagasan hahi pasok takasong na binatom ali Tuhan di parlutan nami di bagasan manuoton
Jari nauk salpo, dinauk kuehami, saring-saring niya pengami nauk perjului, ima o pengami sauduron rak dohot yanakonna. Sian sada ni rohani pinoparna doi ali Tuhan upatu kahani. Laos di bagasan sedarion ma ali Tuhan. Upatu pahami somon nama mestahon horjani o pengami nauk perjului. Dinauk kuehami denganan dari baru ima batu nabir ali Tuhan. Alani ali Tuhan mangido pahami tuarban muna bajai. Dina mamulaur ulan horja hami di bagasan sedarion ali Tuhan. Asaho matuktok ali Tuhan nama alihon. Hahi pasod di hami salhut na pinoktar niyakpunan hi. Damem na sumurong ima namian di tunga-tunga nami. Samardami dal marsud. Marsamang niroha kami dinalaho mangulaw ni Obato na pinuka yung kung na parjuloy jara na sumaralo turomo niroha sok lima ali Tuhan duron nami sa dario doktor naman ang kami siya na mamuhay sa hato na mangujungi ali Tuhan asa homa na majongjongi parpungan na miyon ali Tuhan lehono mo dami sa luhut na pinuparnyo pong namin ali Tuhan sa daliro hayak ka na marami sa daliro hayak ka buruna ali Tuhan sa daliro hayak na marhula-hula guru asa anggiat ali Tuhan tulus ulaw ni bagasan las niroha jala makorhon pasu-pasu may nanay sa jalon nami ipuli ni ulaw nami sa daliro ali Tuhan asa anggiat ipulian ni ulaw ali Tuhan lehono mo dami sa luhut na pinuparnyo pong namin sa uturoni nari huta do nari luat bersarani lam tapaamu madhami ali Tuhan pasu-pasum na maragami hopar tu perdananan di ngodunami jam di bawah sedariot pel Tuhan asa ho matuktok ali Tuhan na malion gugur dan pasol di hami akka raja di parhubas parsahalai raja parhata ali Tuhan lehon gugur do kisuk di hula-hula nino saluhut na ali Tuhan asa margugo jala margabe sonang hula kami hula non hobar tulomo niroha kumoto kami ali Tuhan inahurang malo kami mangiro kapaspasum na maragami hobar tu perdalanan ngulo nami alay na posuluhan kami ali Tuhan radi sa luhut na jero kamu napasahataw mo may Tuhan garuk pasada-sada tarlumomin Tuhan pinopar na pong nami sa uturoni ali Tuhan hobar tu perdalanan ngulo nami hobar tulomo niroha ali cuma sa manusa panglusyon nami ali Tuhan asang iya tutama habi jong-jong na gabi asahatan di pasok-pasokin masa horbarnya namu Tuhan Yesus Kristus martagiyang jala masopa kami berubamu na badi jalo makanyang nami mauliate madiho amin makanyang mahita kanyang Ali Tuhan mga sahon kolong dot asin irohando upasat ami at katangiang namion porsea jala magkirim dohani dapotat asi dohot tua marhite elek-elek namion oloy matangiang nami na upasat ami tulopan mo marhite Kristus Tuhan nami amin Oh
martapak naulima ita laho manjalo pasu-pasu ni Tuhan irap jongjong maita di bata pargogo na suatu dosan jala para sirohima patobuhon huhut pahoton hapos yauta Tuhata Yesus Kristus ima tokto mangguhi rohata jala to diporbadi mamadongani jala mangaramot hita saluhuna di bagasan gorniama dohot anak dohot to diporbadia amin hamulia kadongan sa persyaon sa narinong nga marujung ulaw pertanyaan at taon sayang giat ma pesta horja tugu raja sohuturot siyahaan magbahin roha dame pasu-pasu tu sude pinoparna na tinggal di huta songoni nang na dipangarat Tuhan jala gabi tau hasangapon ma di Tuhani amin amin at di panutup nomor 600 uhalu Orasan orang kita sudena doa persean kita dibatkan nama narion kita mau lihat Oras na itasaluhan. Maulani bani pasana saruhan nami garupam wali Yahova dibata marhidanaku Yesus Kristus Tuhan nami. Di pahatopon na sa murong nami do di sudiri gabas na asli rohama ni Tuhan ng satu tong-tongan ni murong nami ganung bersada-sada. Nasa doktong mga liyokkan na Tuhan dibagasan ng hipason. Di na porhabi hami na Tuhan siyang ganung akaw dukutong nami sa haro di tongan ni ba alaman ni bona hasuton nami imagere nami dibagasan benukuton. Doktong tutuhol Tuhan pasatom nami sa luhub na nasa ulaw nami. Ay di botohoro ni Tuhan sudi akaw ulaw nami rato pere nami.
Ima di poparan ni bere nami opus sohuturo ratno sudi akaya yanakonna na tinggal di bona pasogi toro di sudina rosyatano parserahani marpumuhani di bagasan manumutona ni Tuhan di bagasan hahi paso dohon lasmi rohana syakui ala dia di Jehovah di batahagon nami tuhoro hamil Tuhan marpangalal dua jala marha perusan ay horo di Tuhan natuk mangrubi hami madongani hami dohot na mangatur sudina sa ulom nami di bagasan ari sadarion siyan na mamukka sa haro di naman ngay sa haro di naman musugi asa hona niya dyan na majongjongi parluhutan nami asa tutong marlas ni roha hami rapno suliak kaya nakon nami ima di paparan ni bere nami opus do huturo di bagasan arion ala niya di Jehovah di batama nami inaneng borohak mahamil Tuhan laho mata foto sogi ni bere nami nau pinatuma ni akaya nakonna sa luhuna sai pa borohak mahami di bagasan hai pa ulas di roha goki matotong roha pikiran nami asa bui masyan nami na jalmas tukol-tukolak kami di bagasan holong dohot dami dohot las di roha di bagasan ari sadarion atong ali Jehovah di batama nami dam tagamo so marlaw du sahami yakkan marhula baru di bagasatikyon Jumulo sesa urasi habis yang nasara kami haduson nami asa tamajala talupa mele Tuhan lumui makaya nakon nami madalo nasara kami pasu-pasum nanay pasatong mutuasya waka ari nanay sigalanan yasida asima roham tangiok kami namang hidu dal marsoba darapamu olan mga sahon ko na ng Jesus Kristus Tuhan nami martangiya kami na bungot darapamu sa ijaro Panginoon nami Amen asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Lo tolong ni rohani di bata ama. Lo persauran itu diperbagi sama madongani hila saluhuna. Amen. Oras. Jadi ala nunga di itu panguburu nami. Jadi, jumlah mama ruhasi, gimana cara berjodoh? Bisa baca surah. Lu perlu kamu duduk, itu sudah sejarah. Rajani hula-hula nami Dina di patupa anak komu imahamion tubuni opungami sauturo berenguna sauturo masai dengan sikuk kau di patenan alani dos marohani anak komu naon hamion peparan di bulu no berengunaon sadariong maari naudi nahupipitani kau kerja alani dang boyo kutau nami anggodang kamu hula-hula nami ini itu alani rajani hula-hula nami tulang do cuma tua
asa Bubuk kahami udah kordau dumolo mares mihok kamu tugon hamu mah pasatay mah tuhamu guting lo mang gutik pita bahwa nares mihon muna masadarion pesta tubuh ni kaukurono wai perada nami pasatay mah tuhamu Di nomor satu nih. Betul. Langsung. Apa meniup, meniup keringai sa harpak kita. Ay, itulah. Maksud kami sih ini, teman-teman. Kamu tulang nggak? Kami sebetulnya. Ya kayak soalnya merah tak yaman. Ada mah di tuata, mulia ada manang di karudat di bagasan hari nauli hari naden kanon. Lima di parnakok ni matanyari, lima lumobi di akados ni rohamuna, poparan ni berenami opus sohuturon, rapdong sudi bere ibe bere di bagasa tikyon, di na rohamuna saluhut na poparan ni berenami, mardus ni retahi, marimitahi hamuna, mardus ni rohamula mulai sian na mamuka, lima di tubuh ni berenami opus sohuturon. Jadi mulu hami akatulang mum mangiloto na sa luna po paranna. Asam dia di bagasan hasadaon, di bagasan dami, di bagasan holong, tido mulu tarinang, buar di berenami, buar nabongkal buar di berenami. Alana opus sohuturon. Datar hutu halak mulu sa opus sohuturon. Jadi amu po paranna, sotung boy habu di hutu halak. Ikut sada. Bersatu tegu bercerai kita rumpinna. Jadi mulhamir pagidot ang unak kaberena bisa lula popalanna. Asa di bagasan hatadaw. Di bagasan dami do tolong na siya di bata. Lahu mangula akaulaon. Buma saut jalatun saluna. Nasa sinakaban ni rohamuna. Na tinggal di bawah pasugit. Suang sodiman na ditano parserahan. Di luat akka siliban. Dabot akka babaga na lomak may. Dabo akapangkat, dabo kemajuan, dabo tabi suko mahamuna saluhna, di paran ni berenami, opus sohuturoni, molo sada saluhna, pikiran nang rohamuna, ina lahu mangula akka siulo muna to akari naman iton. Jadi di baka satikyo pemoliati marihamuna berenami, ala nunga di pasahatamu, ima songot peresmian, lahu mangkutik kita lima tubuh manang doho sogit ni berenami opus sohuturoni asang git matotong son koni hata nyo putas dulu tubuh balit tapaga bin na tubadak ko sitaruan ari muna rosal huna popara ni berenami opus sohuturang gabi asal mahamuna takas masih pauloluan asa takki mena jalawalan galinggang jalagarigi saya tubuh anak menamalo martahi mahamuna salhuna poparanna doh borumuna para mas jala pareme. Asa di bagasan aris nauli ari naring ganon. Ima di peres mia tugu di berenami opus sohuturun. Dokoron nami son hatanyo putas dulu tugu. Asa sahak minna solu, sahak maruzu dogu tu bokteanna. Sahak mahamuna to salhuna, poparan di berenami opus sohuturun gabe. Jala saur mahamuna sahat tu dagabean. Soni ma sahat ni hatanami tu hamuna salukna poparan ni berenami di bagasatikon lasmar hori dagi lasmar hori to dimuna ngai pe hukuti kami ma kita asam masuk kita laho tutubuni oputa laho peresmian mi opumuna opusoturo di bagasatikon. Buka ba? Ana sandingi kororo. Jadi nuape asa harbangan inda dalam tubuh bala dalam jam nuape kami pitong asa meriani rohita lahu makaliangi sude tugu ni pumuna ima berenami opus turun di bagasan las ni roha hita saluna rakma hita namadok tuluhali horas
Bisa? Iya. Buru senyum cantik. Buru mekil tulang. Ada senyum mana? Senyum dabagaki mau nang. Ya senyum manis mas, senyum manis. Senyum pepsodin. Baik kamu mah di bagas tangiang menuju pulau Tasa marhena uli kita madapoton pulau Tatuhuta. Pasal marwata martangiang mahita. Pupuji hupasangap pami mahuwali Jehovah di bata marhiti-hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Apala tongon ali Tuhan di bagasan manugot nyaro di pernakot ni mata nyarion. Ditatap jala di beret kodo ali Tuhan parpungan nami. Rapdo sudia kapaparan ni boru nami. Ima paparan ni opu raja so opu sohuturon di bagasa tikion. Dina rosa luhuna kapaparan na siya desa na walu tubona pasawiton. Ima di pesta peresmia tuhu na pinatupan niya kapaparan na siya nakaryari na upsalpui. Alania ni Jehovah di katahaton nami. Oma pesta peresmia na letuhan dihami. Ima hobar dia ni habatakon nami. Na di kapunguna sida oleh Tuhan di sudena akan nomor dongat tubuh hula-hula nasida akan baru nasida roli sudema akan nomor holong ni roh oleh Tuhan di bagasan ari sedarion ima dalam nasida oleh Tuhan mama majalo raga mi pasu-pas na siyalo nasida siap ko marhite-hite kami akan hula-hula na marhite siya nakarong tubuna doho siya nakabamuron na roli sudia akan nomor holong ni roh satu tong oleh Tuhan pasu-pasumu yakan nari kopi ni kira ni rohan ni peparan ni berenami opus sohuturo takari na mangiton satu tong oleh Tuhan lehonomu roha doame roha holong na masya holong dinasida gabi bui nasida Tuhan masya minamina jalan masih patukul tukolan nasida yakka ulaun na denggan ulaun na udi tuakka ari na mangiton asa manggiak marhitei oleh Tuhan gabi pasu-pasu omru di sudina sa pinikiran ni roha di poparan ni berenami ima poparan opus sohuturonon asa totong oleh Tuhan lehonom budina sida di gabi na niulan di tangan nasida sinu rakawapan nasida lehonom di hagabeon lehonom di akka tibo ni pangka di nasida tu akkari ni mangkon asa gabi dapat akka kemajuan narong di tonga-tonga ni negara nami di tonga-tonga ni saluhut na poparan ni berenami opus sohuturon satu tong oleh Tuhan marhide ragami pasu-pasum na nagsipasahom na sida dabba di lasni rohana sida dabba toto oleh Tuhan dungo na sida laho martangi yang tuarupamu pasahat to saluhut na sangulu na sida ay hodo oleh Tuhan pangaluluan nami jala hodo haporusan nami natuk sumarihon nasa narikopi ni kirani rohana nami molo tungarop oleh Tuhan naribagasa nakaparsahito siya paparan ni berenami oro le Tuhan nagukpaso na tukmardaoni mangubati na saragam ya kabar sahidon narong namangopta na manginas siya pamatang na atatangga so dinilala piso di bodo le Tuhan siya pamatang na siya mulo tungarop le Tuhan diakkan na hol di baju-baju oro le Tuhan kutuhami natuklah majama diakka bortian yakka ina asang jatuh le Tuhan tuakkarnya mangiu ima di pesta subuh di bagasa tikyon gabi dapat nasidar Tuhan di situ punya anak situ bunyi boru naulo mangihut naulo pangihuda mel Tuhan dongan nasidar nasahat saur na tua tu akar ni mangihuton tongali Jehovah di batama nami molo tupe diakka nang tang pamatangna leo totongal Tuhan diakka seroka mitor dinya kaya nakon nasida asa totongal Tuhan marlas di roha saluhna obaran ni boru nami hingga dohok bere nami obaran opus sohudon Atong ali Jehovah di batama nami nang disudina hal itu sidar Tuhan diakkan marhamaranggi namaribo kusaluhuna asa hodo tong ali Tuhan namadongani asa tong ali Tuhan las marlas di rohana sida tuakka ari namang hidon atong ali Jehovah di batama nami dan udutan nami di peulon nami le Tuhan di bagasa tikyon
Pasatabi on yali Tuhan saho namanya ndal nama jongjongi parluhutan nami. Siyan nama muka sah rodi nama nongai. Sah rodi nama rujung ulau nami di bagasat sedarion. Sai ho matotong na jongjong di tonga-tonga ni mulu nami. Atau kali sahoba di batama nami. Dang tagamo sumarlaw dosa kami la Tuhan. Luang sonima ng pamuron nami. Maradupon na sila sama na sila di akan mardongat tulu. Maradupon di akan marhula-hula. Rodi sudi lang at maradupon boru na sila. Kuras mahamil Tuhan siya nasaraga mi adun sa nami. Asa gabi tamadal at aluk sa luhuk na luhan. Madalo nasaraga mi pasupasum. Gabi tau halalas ni roha mi Tuhan di tonga-tonga ni mulu nami sa luhuk na. Atau kupusihami mahuali Jehova di bata. Gagasan guardianakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami tuh saya jaro pamujian nami. Amin asli rohani Tuhatta Yesus Kristus. Do tolong ni rohani di bata ama. Do persauran itu perbadia mama dongani hita syatikion. Saha rodi sa leleng nileleng na. Amin. Horas marhita. Horas. 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 Jadi